أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hayırlı günler, hayırlı turmuşlar nasip etsin Allah subhanahu wa ta'ala. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir hadisi olsa yani Peygamberimiz Aleyhisselam ayette bir günü "Atani Cibrilu" benim yanıma Cebrail Aleyhisselam geldi. Hem ey Muhammed dedi. Giş ma şi'te. Yani küp metelisin şunun kadar yaşadı. Ve inneke meytun. Bir günlük gelir, vefat bulasın. Bu dünyadan gidersin. وَاَخْبِبْ مَنْ شِئْتَ Kimne telisin yarat. Türlü kişiye mehabbet kılasın, türlü kişiye aşık bulasın. فَاِنَّكَ مُفَرَقَةٌ Yani bir günde ayrılışacaksın. Kimine, nersenine yaratsan da. وَاَمَلْ مَا شِئْتَ فَاَنَّكَ مُجْزِئٌ Küp nerse telisin işle, lakin bil şunu bir günde sinanın cezasını vereceksin diye. Şulay yok. وَاَعْلَمْ اَنَّ شَرَافَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ Mümin kişinin şerefeti, yani onun şu görkemliği tünle durup namaz okuğunda. وَغِزُّهُ اِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ Yani indi hem onun kişilerge yardım ediyor bir gizzet. Yani bu dünyada böyle gizli. Köpmüğüne yaşasayız, köpmüğüne turmuşta uzun ittirip uzun ömürler dileseniz de bizge indi. Cebrail Aleyhisselam Peygamberimiz Aleyhisselam'a көрсеткен bolsa da bilip dururuz. Köpmüğüne yaşasan da bu dünyadan gidersin. Şuna ezir bu. Nindigine bulsan da, nindi toza bulsan da, nindi zor dereceli bulsan da gidersin bir gün. Kimligine yaratsan da, kimligine suysan da bilip durup ayrılışacaksın. Allah Teala ölüm degen düşünceni jibere. Senin yaratkan nersenden ayıra. Senin yaratkan kişinden ayıra. Balanı ata-anadan, ata-ananı baladan, erini katından, katını erden, doğanlardan ayıra. Ölüm degen düşünce var. Köpmüğüne yaşasan da, nişekkine sinalarını yaratsan da, nişekkine suysan da. Şulay endi nişekkine işlesen de bilip dur. Sen onun cezasını alacaksın. Eğer de hayırlı bir görkem iş işledin ise hayırlı görkem cezası bulaşacak. Naşar iş işledin ise onun cezası bir korkunuş. Nerse yani kabirge düşüp yatkaş yok. Allah subhanahu wa ta'ala feriştelerin ciberede senin sınav birlikte senin cevabını kötü. Eğer de sen şunlarga cevap bire olsan bir hoş. Şuna göre söylüyoruz ya Rabbim. Sırav aluşu kelgen ferişteler kirgende kabirge, lahitge cevapını dilibizge salıp jingillik bilen cevap bergen nasip etti biz. Çünkü işlegen işine karata cezasını verecekler. Şundan çıkıp kabirden başlanan. Şulay endi bilip durdu. En körkem mümin Müslümanın körkemligi tünle turup namaz oku. Tünle turup namaz oku, kıyam leyli degen düşünce, nerse degen söz bir kişi de görmegen vakitta. Bir kişi aldığında көрсетмейсің, bir kişi aldığında sen riya kılmıyorsun, yasalma revişte tügül, güçlep turguzmuylar seni, özün tilep durasın şuşunda. Yani özünün ihlaslığın bilen tünle turup, 2 rakat namaz okuğun en hayırlısı. En hayırlısı. Yani köpüsü eyteli. Cüneyt el-Baghdadi vefat bulup gitkeç de, alınan indi, şakirtlerine, düşlerine kire. Şunda her birisi soruyor. Ya ustazımız diyorlar. Senin de cennettedir diyor. Elde yarı tünle durup 2 rakat namaz kılgan bir namazım bulgan iken diyor. Şunun beraberine Allah'ın rahmetine eriştim diyor. Kalganı bütünüsü kabul edilmedi. Kalganı kabul edilmedi. Cüneyt el-Baghdadi ne zorluk derecedeki galim. Yani bizge bir ders көрсетті. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şu hadisine karab Cüneyt el-Baghdadi de şunu söylüyor. En hayırlısı, en kadirlisi ol sen kişi
күчләмичә, кеше алдында ясалма рәвешендә булмыйча, рия күрсәтеп булмыйча, күрсәтмәгән рәвештә кешедән яшертен күз яшьләреңне түгеп, Алла Тәгаләгә ялвара кылган 2 рәкъгать намазының нинди кыйммәтле икәнлеген күрсәтә. Һәм инде кешеләргә ярдәмчел булу ди. Менә бу мөмин мөселманның күркәмлеге. Менә бу хакыйкый мөмин мөселманның күркәмлеге. Пәйгамбәрбез сәлламгә ул вакытта Алла Тәгалә җибәрә бит ана Җибраил галәйһиссәламны. Вакытың җитте, рисалат бетте, Коръәнең бетте. Ислам дине киңәйде. Озын гомер сорасаң сора ди Пәйгамбәрбез сәлламгә. Бөтен гарәпләрнең яки бөтен кешеләрнең патшасы булуын телисең икән сора, бирәм. Яки бөтен байлык синең кире аяк астыңа китереп тутырам ди Алла Тәгалә әйтә. Кайсын сайлыйсың ди. Пәйгамбәрбез сәлләм әйтә, минем вакыт җиткәнме ди. Вакытың җитте ди. Булай караганда. Алайса Алла Тәгалә хузурына күчүемне телим ди. Шуңа күрә бу мәсьәләдә дә әнә шуңа ул безгә белгертә. Бер дәрес. Күпме яшәсәң дә бер көн үләсең. Кемне генә яратсаң да Алла Тәгалә сине ул яраткан нәрсәңнән яки кешеңнән аера. Нинди генә эш эшләсәң дә белеп тор, аның җәзасын алачаксың. Изгелек эшлисеңме, начарлык эшлисеңме, җәзасын алачаксың. Иң күркәм хәлең, иң күркәм эшең төнге 2 рәкъгать намазың. Кешегә күрсәтмичә җылый. Һәм кешегә күрсәтмичә, кешеләр алдында мактанмыйча, кешеләргә ярдәм итүең. Менә бу мөмин мөселманның торышы, бу мөмин мөселманның халәте. Шуңа күрә Ya Rabbim bizni şu yoldan ayırma. Allah-u Teala'dan Ya Rabbim özündən ayırma. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın özündən, hamanın sünnetindən ayırma. Ya Rabbim her vakitte de izgi yolda bulup, sen rıza bulgan, senin süyüklü doğru kulların bulup, bu dünyada yaşap, bu dünyadan imanla ötep gidip gelecekte, cennetlerinde de Ya Rabbim senin yüzün didarını görüp, məngilikte huzurlanmamızı nasip et. Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina adhaban.